bari. Aç, aç. So at the end, it is a little bit away from, still a little bit away from the borderline. So it depends on the geographic. Have there been efforts to dismantle them? At the beginning, Belarusians. What they did, and actually what they do, they provide support to cut, sometimes help migrants to cut the physical barrier. They transport them. Tai yra unikali padėtis. Šengeno sąjunga yra sukurta pasitikėjimo pagrindu. Daugelis dalykų yra tiesiog, mes tikime, kad kiti elgiasi taip pat kaip ir mes. Jeigu tas pasitikėjimas yra sulaužytas arba laužomas, arba gali būti sulaužytas, reikia ieškoti priemonių, kaip atstatyti balansą būtent šioje Šengeno sąjungoje. Tam tikrų priemonių galima rasti, ta prasme, kad dabartinės nuostatos numato priemonės, griežtesnius tikrinimus atvykstančių žmonių, kurie atvyksta per išorinę ES sieną. Bet kita vertus tai irgi turi būti vertinta ir visos ES, ar bent jau visos Šengeno sąjungos. Sveiki gyvi, čia susitinkam ne taip neįprastoj vietoj, bet neatsitiktinai pasirinktoj. There was never Schengen free for Russian diplomats with hostile intention, and there was never Schengen free for possible security breaches by certain countries. So this is why we take it very seriously as a security risk, and there has been a joint Nordic-Baltic ministers letter. Both the foreign ministers and interior ministers signed it. So we are waiting currently for the evaluation from the Commission in terms of legal complications that the Hungarian decision has created, but also impact on security, impact on cooperation, and the other angles. Day in and day out, 24/7. Thank you.